O te fia e whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei tai au, mā lo le folau, usi mai le whaafonga o Tālala Radio Samoa. Wa sa o loto nei tangata au ki lani mai le totongi no la fonga le suau u po le fuel tax. O le soa pa u le tawa le suau u au ki lani le sefulu tasi tesi 5 sene. Awa o le ualua ia le swinga na pasia le whainga malu o loo iai nei. Le whaamuta o le fuel tax au ki lani po le la fonga na a mata whaia mai le lua fesful ma le valu. Ma o le ana pasia e whaau au mo le sefulu tausanga. Mai lea taimia o mai le masino se tema o le tausanga tā aluai. Ua tusa ma le fitu se lau valu sefulu miliona tu pe maua mai lea la fonga. Wa whai mai aina ora Mobile Association o le AA o le a ia mata I tuwina pamu penisini. Ina ia mauti noa lato te le o whaawa wina peo na tāpane sefulu tasi tesi 5 sene. Le ana whaamuta I le aso ana nafi. O le tūtū a ai o le AA e tusa masaunoanga le faufautua ia Terry Collins, wa sa wai le mai a whaailoa le reporti al komisio pisinisi, lea e le mamau atu. I le vaveo na si e pamu penisini o le tau le suau I le taimi nā alwa I lunga le suau I maketi fafo, a e tu wai o na toe tu umai I lalo ina wapa u le tau. O le soa ta laifai toto o le whale mai fo I North Shore, se lau 5 se fulu moenga o lo sau ma le whale mai fo. Ma o le tau no unga manuia lea o le neipolo keti wa se fulu tausanga o tau mawhai mai. Tolu se lau se fulu ma le 5 miliona lo na tau, ma o le ana tatala alo ia ele minista o le soifua malo loina, Shane Reti fa atasi e masui o le tanga luenga ana nafi. O le whale mai fau tō tara hau maru e awa wa ilo na whao ngai na I peo na amata ngā lulue ai. Le se lau wha se fulu tangata ngā lulue I le so, ma o le to o telo I la tau nei, e o mai mai le whale mai tele I North Shore. O le ama whaiona whao ngā mōta o tōnga le tōtara hau maru mō ngase mai so o se vaengo New Zealand. Mai se funu ma le tolu ngase e whaia I le so la tōta o tōnga. A o whao popo ai lea whale mai fōu, wa sawai matano o le popo lenga I le toa ngā o le au whai ngā luenga. E pe ona tausa ili ai nei nisi le nei au nanga I le ngata I New Zealand, a o le tele o atunu I fafo. A I saunoanga le minista ia Reti, o le wha mua lea o lo o iai il matanga luenga, o le sa I lia o tangata ngā lulue. Wa tautino le pole nua wairoa, e le ngā whātia o na tangata le tau e 50 miliona, le o sau le tala e whaatupe ai ngā luenga whaamama. O le vaenga le neo East Coast na matua I pa ngā tia I le vaiaso tā aluai I lolonga. Ma o loo whaatu mau ina pēla na polo a ingo whaalawalawe whaafosei, le state of emergency. O wairoa le ua le isa no fuanga I la fua I ai mea ua whaalengaina. Awa o le ana tumu umalawa I taimi o le whao Gabriel ma o lona winga e totongi le no fuanga fau e la fua I ai. O ni ngā luenga whaamama wa si I ai le 20% rates a tangata wairoa. Ma o le uwhai mai ere pu le nui a Craig Little wa lei loa nei pe whaafewheo na totongi ngā luenga whaamama o loo whaasono nei. Ma o le kāpeneta le o loo mawhauwhau e alu I ai le vaiaso nei mo se fisoa soani. O le aisingal pu le nui whaopopo le ilunga o le tolu se lau awheta la le ana fufonga mai le Minister Emergency Management Mark Mitchell e aluanga I le Mayoral Relief Fund se fisoa soani ia Hastings Wairoa mataira fiti. Va aie nisi sa iai le mall PC ni market I au kilani ana nafi. Le se iana I fafwe se tasi o li o se anga ese a o vevesi talavou. A o pisi tangata whaatau le mall le nei le awau li ana nafi. Ripotia mai le fefefe o nisi na iai lea taini. A o tupu ai le vesi ngai le vau tupu langa pea ma le toa fitu ma e whaape o le ana tāmu mo e anga I le food court. O le va ai o se tasi o li I ma le anga ese o lo o iau uina. Na avea matau wha matau I tangata na vaaya, ma o leana muli wha amaunia mai e leo. Wo lato mawaina leanga ese ma ua mai a whaatala no fo I talavou. O lo o wha awa pia so esu enga leo I le nei mata upu. O le mall le nei New Market, o lo iei le lua se lau 5 ma le valu fale o loa, ma o se mall tele e lona lua e le whaatulanga no mall sito tonu o New Zealand. Matalo wha ai u, a o amatai le masino Yulai le so, o le a fo iwa amatai ma le tau fo e totongi e tangata Wellington e wha au ngaina au na ngā pasi o train wha apeawa a whiwa I Sami. Se fulu pasene le si itanga mo au nanga nei wa amatalia I le so mai mai le pule ngā nuu o se si itanga o whaia ina ia wha awhita ia I ai, le alu I lungo le tau e wha atupe ai. O le masino Februari le tau sanga nei, le ana mali li e le pule ngā nuu, e whaia le si itanga walo ia I le so. Ai I pasese whiwa ai o lona winga, o lea si itanga I le vau le se fulu valu sene, ma le tā la ono se fulu sene I so ne umai se fulu ma le wha. E le osui ai le afo le pasese e totongi e tangata I eia lato Snapper Electronic Payment Card, I taimi le PC po off-peak hours.
O loo whaatūmauina lawa fo I pase se pa u mo tangata iei community services cards whaapea whanau o loo I university. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.